पर्बत जरायाव सासे आइजोनि गोदोना दानस'नाय गोथै सह मोननाय जादों। थैनाय आइजोनि मुङा लक्ष्मी हेम्ब्रम। गोथै सहखौ बोखांनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव लाना थाङो। पर्बत जरानि बग्रिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं गाम्बारि बिल गामियाव गंसे न'नि सिङाव 60 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ गोदोना दानस'नाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों। बुथारनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय बग्रिबारि पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव लानानै थाङो। पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ঘটনাটা আমাকে 11টার সময় খবর দিছে, কই এই বুড়িটা কি বাং কাটি টুকরা করে দিছে এগুলা, খালি এটা খবর আমি পাইছি। এটা জায়গাটার নাম গামারি বিল। হ্যাঁ, এটা ঘর। মানুষজনের নামটা ওই যে একটার হপনা, ওই বেটা সাবাটা হপনা সরেন, আর বুড়িটা লক্ষ্মী হেম্ব্রম। বুড়িজনের বয়সটা 70 সাইডে হবে না, ওইটাও গন্ধ, ওইটাও পাই নাই, ইয়েটাও কোনো ইয়ে নাই, অনুরোধ সন্দেহ হয় পাই নাই ওইটাও। হ্যাঁ, পুলিশ আমি খবর কেতিয়া বাং ইয়ে হয়েছে ওইটাও আমি খবর পাই না। রাত্রে ঘরতে, হ্যাঁ, মানুষ খালি 2 জনে বড়াবুড়ি, খালি 2 জনে বড়াবুড়ি। ওরাই দেখছে, ওই বুড়া দেখে খবর পুলিশে আমি খবর দিছে। হ্যাঁ, এটা এখন থানাতে লয়ে যাবে। गाम्बारि बिल। मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार, थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि